jednu sad. Moram priznati da se sada sa 50 i 51 godinom osjećam 10 godina mlađe nego kad sam imala 40. Tad sam imala nekakav osjećaj kao da je to sad nešto ide, gasi se, nije to više to, teče malo prema nekom kraju i tako, smiruju se vode. I nema se sad tu još mnogo zamijenjati jer život teče svojom kolotečinom, a onda eto tako šusnulo me nešto sasvim drugo, neki događaji u životu su bili malo dramatični. I onda čovjek shvati, pa gledaj, ima toliko toga ispred mene, ne? I nije šteta investirati, jel? U tu budućnost, kako god bude i koliko god da traje, nije bitno da je lijepa i kvalitetna. U tom smislu. Super ima 50 i 51 i valjda i ostale godine, jel? Mnogo iskustava. Mnogo različitih iskustava. Neka su bila jako ograničavajuća, neka su bila strašna i gadljiva i svakakva, neka su bila prepuna straha, jer mi je kćerka bila jako bolesna i to je bio jedan užasan period kad je čovjek morao skupiti valjda sve svoje kvantiće energije da se snalazi u cijeloj toj situaciji. A onda su se opet otvorili neki drugi vidici, jer kad se treba nositi s nekom teškom situacijom, onda se čovjek pokušava snaći na druge načine sve kako bi se s nečim punio i kako bi se mogao nositi sa svim tim na jedan bolji način, dati sve od sebe. A onda na kraju shvati da postoje tako divni načini za život. I da se to, kad se primjeni na život, sve skupa pretvara u jednu puno bolju situaciju i može se puno više tog postići, kreativnost se razvija sve. Nas dvije smo obje horoskopski bikovi. I nas dvije obje smo vrlo iskrene osobe i nas dvije obje kada krenemo u raspravu to se pretvori u nekakav, ajmo reći, nuklearni rat sa golemim količinama činjenica, dokaza i znanstvenih rasprava. S njom uopće nije tako jednostavno razgovarati, treba dosta koncentracije. Ali je to uvijek vrlo, vrlo zabavno i na kraju kad se to sve skupa istovari, istutnji i tako je, onda kada krenemo pričati i raspraviti, onda najčešće shvatimo da je bila neka greška u komunikaciji, da se zapravo neko je pogrešno pretumačio nešto što je drugi mislio, rekao, nije rekao. A problem je zato što zapravo smo ovdje dosta suptilne. I mislimo da iščitavamo iz nekih osoba, često točno, a koji put znamo pogriješiti to sa onima koje najviše volimo. Ne? Dogodi se da se nešto protumači zato što je preblizu srcu i onda izaziva i razne druge, kvači se na strahove i na svašta. Eto, tako da po tome smo dosta slične, ona je jako umjetnički nastrojena, ali je vrlo i logična i znanstvena i svašta, mislim, jedno čudovište moje malo, jel? I tako, eto, i jedino je mlada, ima sad 22 godine, to je temperament u punoj snazi, želja da se nešto postigne, oštra, borbe protiv sustava su sa kopljem u ruci i tako dalje, a mene su ipak malo godine primirile, pa nije tako strašno. Moja mama je bila vrlo nevoljeno dijete u obitelji, ne znam koja po redu kći, ja ne sin i tako dalje, veliko razočaranje za sve i tako je onda nekako i odrastala u jednom sustavu da nije baš imala pretjerano volje pokazivati i davati neke velike emocije ili nešto, nego je više bila orijentirana na sebe i tako znala je, a isto tako imala taj osjećaj iščitavanja, je bila vrlo, vrlo dobra u tom iščitavanju ljudi, tako da je čovjek zbog mira u kući trebao biti vrlo, vrlo oprezan, kao trideminsko polje. Nije bitno što ćeš učiniti, što ćeš reći, nego i kako ćeš treptati očima da se to ne izrodi u neku vrstu sukoba ili nešto slično. Tako da nije bilo baš lako s njom, ona je bila ovako malo teža osoba. Umrla je, imala je rak, zbog pušenja, rak pluća i to. Ona je bila više francuski tip. Ja sam jako slaba s tom francuskom stranom ženstvenosti. Ona je bila markantna, šarmantna, mogla je zavesti koga je htjela, mogla je šarmirati koga je htjela i mogla je postići da ljudi daju nemoguće stvari, da čine ono što se uopće ne smije činiti. Ja sam više švapski tip, jer sam radila sve skupa po propisima. Ne? Kad sam bila mlađa, sam bila dosta opterećena time što će se dogoditi ako pogriješim, što će se dogoditi ako donesem pogrešnu odluku, ako izaberem pogrešan životni put. I općenito išla sam u jednom smjeru da budem control freak. To je ovako jedna zgodna vještina, ali kao način života je vrlo opterećujuće. I nakon što su se dogodile razne stvari u mojoj obitelji i nakon što sam stvarno, kad
vas udari balvan onako koji se ljulja, da bi probio neka vrata, onda vas taj slučajno zvekne po glavi, jer tako se dogodilo, moji scenaristi su mi poslali takav život, onda, nakon što one ptičice cvrkuću, čovjek kaže, pa čekaj malo, pa ne mogu ja to kontrolirati, ne? I bilo bi mi drago da sam kao mlađa bila opuštenija u tom smislu i da znam tu jednu mudrost, a to je da se mogu stvari i pustiti i da onda nekako same nadolaze i da to sve opet može biti jako dobro. Nisam bila možda dovoljno zahvalna na svemu. Više sam strepila nego što sam bila zahvalna. Ne znam, vidim se da ako budem u nekoj svojoj solidnoj snazi, da živim posvuda po svijetu i pokušavam raditi neke dobre stvari. Jako volim djecu, volim se baviti s klincima, to mi je nekako prirodna situacija da se mi iščitamo. Ja jako poštujem djecu kao osobe i onda oni to nekako isto skuže, pa onda nam je odnos vrlo zanimljiv. Nažalost, s obzirom da radim u poslovima koji su bliski poslodavačkom načinu razmišljanja, onda je žena u principu veliki rizik i teret kada se uzima za zapošljavanje. Veliki su problemi kad se ide na bolovanje zbog tamo nekog djeteta i tako tu se prave problemi zato što je profitno gledano to rizičan faktor, tako s te strane i to mi se nimalo ne sviđa zato što, budemo realni, nije profit sve. I nije ovdje i sada maksimalan profit rješenje. To su sustavi koji se obično prenapregnu i onda se uruše, ali recimo postoji su tako nekakvi sustavi u poslu gdje se na jednom humanom nivou i cijeneći svoje vlastito nekako ime, imidž i slično, sve to skupa radi sa puno više lakoće, sa više poštovanja i tu žene dolaze jako do izražaja i pokazuju se jako dobro kao u nekim multitasking stvarima i organizaciji. Mogu pokrivati više područja, to mi je baš zgodno. To sam do sad naišla na kolegice koje čuda rade. Ne? Dobro, sad što se tiče nekakvih obiteljskih obaveza, kućnih poslova, nečeg slično, sve se to da mislim dogovoriti. Ne znam, meni je taj tradicionalni sustav gdje ne znam, nečije pravo da cijelo vrijeme sjedi pred kaučom, a sve će se ostalo samo mi malo ovako žalostan i za onoga koji radi, a bome i za onoga siromaha koji sjedi na tom kauču i propušta toliko mnogo toga. A osobito mislim da bi bilo jako dobro i primjećujem da se to događa da se muškarci bave dosta sa klincima. Jer ta jedna tatinska crta stvara dosta zgodnu djecu, vrlo ojačano na određeni način djecu, s tim da tu nisu očevi hrastovi i sinovi u sjeni, nego da se tu lijepo nešto paralelno radi, uči, potiče, radi se zajedničke nekakve stvari, projektići, nekakve, ne znam, filozofske stvari, roboti, ko bi da znao šta. Ali ta izmjena energije je jako bitna za klince i sad oni očevi koji su dovoljno pametni da to iskoriste će dobiti jako mnogo za sebe, a da ne kažem da neće imati problema s klincima. Ne? Mladim djevojkama rekla bih prvu stvar koju stvarno mislim iz ovog iskustva da je najvažnije da neko pronađe u sebi, a to je ona iskra onog nečeg što se želi u životu raditi, a da to svijetli. Da ispunjuje tu osobu i da ju ona osjeti kao neku svoju vrstu poziva. Znači, pokušati naći način života u kojem će se ostvariti ono što je toj osobi iznutra najvažnije da od sebe van, a onda i svemir i sve skupa reagira na to. To je jedna stvar. Druga stvar je, u tom istom smislu, to se zapravo i nastavlja, raditi isto tako na sebi da se osjeća dobro u što prirodnijem svijetu, okružju. Mislim, dobili smo predivan planet. To je nešto fenomenalno što mi imamo. Pa onda da se to malo onako voli, cijeni, dijeli sa svima i uživa u cijeloj toj priči. Onda nekak mislim da je to neki put do sreće. Onda nije toliko teško ni naći pravog partnera jer se to nekako priziva, ni pravo zaposlenje, pa i šefovi ako su nekakvi šašari, a Bože mili čovjek kaže pa vama je baš jako teško, pa im se malo ovako pomogne i tako, u tom nekakvom smislu. To bih htjela da pronađu tu jednu uzemljenu stvarnu sreću.